I? Ti normalan, kako ništa? Nemoguće da je ništa, jebote. Ajde, dobro, Aki, stavimo još malo tog govneta. Odluka koju je donio Sabor, ali Sabor, kao što znamo, može donijeti sa žetnom većinom bilo kakvu odluku. Ja sam to govorio prije pola godine, to je moj stav i ja ga na ovaj način izražavam. Dakle, ništa aktivno ne poduzimam protiv, ali ovakva vrsta iznuda, odnosno utjerivanja nečega što se još naziva danom državnosti nije dobra. Ne. Mislim da je u ovoj kući žive Ljudevit Gaj. Šta sad kao, opet ništa, a? Ajde, stavimo još malo u pičku materiju. Neću navijat, neću ni za koga navijati. Znači, bit ćete sa strane. Pitanje je hoću li uopće glasati. Zašto? Pa zato što taj glas može biti presudan. Ali možda šaljete krivu poruku. Ja znam. Razgovaram s odraslim ljudima. Naš ustav je takav. Da, imate pravo. Ja znam da neki kraljevi ili neki predsjednici nemaju, ali možda ćete poslati krivu poruku. Mislio sam da ćete reći poslati kralj.